Sabırdın tübü saraltın. Бұл сөзді өте чоң маани бар. Илгери бирөө илим билим алам деп айылынан чыккан бойдон 25 жылдан кийин келеткен. 25 жыл окуп илим алып айылына келе жатканда жолдо бир карыянын үйүнө кудай конок болуп калыптыр. Эртең менен турганда кайдан келатасың уулум деп карыя сурайт. Тиги болсо мактанып, ой ата 25 жыл окуп эми айылыма баратамын дейт. Карыя сынайын деп, жакшы балам. Окусаң үйрөнгөн чыгарсың. Бул илимдин билимдин башында эмне турат экен дейт. Жигит болсо бисмилла турат дейт. Жок дейт. Китеп турат дейт. Жок дейт. Ал турат жок дейт. Бул турат жок дейт. Айтор таппайт. Акырында карыя, балам 25 жыл жөн гана жүрүпсүң да дейт экен. Бала жаман болуп сиз билсеңиз айтыңыз деп суранат. Анда мага 6 ай кызмат кылсаң айтам дейт. 25 жыл чыдаган 6 ай чыдайм деп макул болот экен. 6 ай бүткөндө айтыңыз десе карыя, балам илимдин башында, билимдин башында сабыр турат дейт. Жигит ушул эле беле, баягында эле айтпайт белеңиз деп бакырса, карыя акырын гана жылмайып, балам сабыр кыл, сабыр дейт имиш. Азыркы заманда биз баарыбыз сабырыбыз жоктугунан көп нерселерден кургалып, туура эмес жашап жаткандайбыз. Сабырдын жоктугунан көңүл оорутуу, ажырашуулар толгон токой өкүнүүлөр кездешүүдө. Тура. Алла Таалам Куранда айткандай, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала, инналлаха ма'ас-сабирин. Садакаллахул азим. О иман келтирген пенделерим, сабырдуулук жана намаз аркылуу жардам сурагыла, чындыгында Алла Таалам сабырдуулар менен бирге деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде Abi Yahya Suhayb ibn Sinanin qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Acaban li emril mu'min inne emrahu kullahu lehu khayrun ve leysa zalika li ahadin illa li mu'minin in asabathu sarra'un şekara fekana khayran lehu devaytkan. Abu Yahya Suhayb ibn Sinan'dan rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep bayandayt. Momun musulmandın avalı kanday tangalıştı. Antkenin anın ar bir avalı al üçün jakşı. Mınday görünüş bir gana momun musulman üçün gana. Eğer al jakşılıkka jetse, şükür kılat, mınday görünüş al üçün jakşı. Al emi ağa bir jamanlık gelse anda al sabır kılat, jana al üçün jakşı bolmokçu. Oşontan as-sabur, jaratkan Allah Taala'nın 99 isminin biri. Kimde sabırduluk bolsa, demek anda Kuday Taala'nın kudretinin bir bürkümü var degendik. Al ardayım sabırduulardın dosu jana koldoочусу. Sabırdın türlörü jönündө ayta turgan bolsok, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisinde sabırdın türü 3 деп aytkan. Bale, gırsıktarga bolgon sabır ar bir pendege gerek. Kulçuluk, ibadatка, namaz, orozo jana başka ibadatlarga sabır gerek. Günөөдөн alыс болууга dagы sabır gerek deyt. Bir ulu alım aytkanday 4-cü sabırdın türün koşumçalayt. Al azırkı baş aylantkan zamandın agımına sabır деп aytkan. Sebebi bir ay, bir cumaday. Bir cuma bir günдөй, bir gün bolsa bir saatтай uçup жаткан kezi. Anıktan bardıq işke sabırdı bolsoңuz, Allah Taalam barынан kabardar, 2 dünö baktılуу bolosuz. Тура, жараткан берет ар жагын, кандай гана болуп болсун, сабырлуу болгун ар дайым.